Tigasat. Napalabas, bayat ti panaginimpakin ni Monray, inasitgan ni Angeli daytoy. Ket nakita na dagiti alahas ken kwarta ti baro. Ket innala na dagitoy. Awan met tinaramidan ni Monray, no di tinagsangsangit latan. Inyo presarmet ni Panyang ti balay na para kini Monray. Ngem, nagkedked ti baro, ta iti balay damalyong ti kayat na apag naidan. Nakunangarod ni Anaya nga agtagi balay laangen ni Monray, ta ison ti mangged para kadakwada. Iti matmansyon, agdaldalos ni Maryong iti silidda kini Panyang. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasat. Agdalusak man mat dito silid mi kini Panyang. Ay nawaw. Tapnosan lang nga iso tagdaldalos dito. Kaasimat ni Panyang. Agure ka. Anya dagito ya papel. Reseta mat ti doktor dagito ya inawaw. Nagadumot a reseta da ito yan. Anya ngay nga agas dagito. Ay nawaw. Jakmat mabasa. Jakmat maawatan dagito. Malyang, umainak man tulungan amang igaw-gaw kadagiti na puskol nga ulas. Ay, Anya dagita basbasaam. aqua, ay Panyang, ay kukwam sa dagito a reseta nay. Ay nawaw. Ay, sus. Naragrag ko. Iyag mo dagita. Ay nawaw. Ay Panyang, anya nga agas dagita. Akin agas ka dagita. Aqua. Ay, siyak. Malyong. Ha? Sika? Ay nawaw. Anya nga agas dagita. Apay Panyang. Anyat ag-agasam. Aqua. Dagitay maintenance ko dagito nga agas. Malyong. Maintenance maway, nawaw. Nagadumot ang maintenance dagitan. Nala, umay kakit din. Ay. Umay naktulungan din. Di mon pa kariribukan dagitoy. Idulin kon dagitoy, Malyong. Mangantan Anaya, nakaluto akon. Pasensyakan mo nri ha. Si kamot nanti para luto dito'y balay. Para laba, kan para dalos. Syakit ditagkid daw iti dispensa Anaya. Ngamin, makipagnanaed akon dito'y balayo. Kat awan pa'y maitultulong ko. Anyang awan, kat nagdakkel at tulong ti aramidam dito'y balay. Kaya't ko kumamanan ti agtrabaho, Anaya. Saanan ang masapol mo nri. Narigat ti agawid iti 10 oras ti rabii. No kadwanak, okay lang. Ngam no agmay saka, di ka palubusan arumwar. Anaya, kaya't ko mati agtrabaho. Kaya't kaatulungan. Saanan, please. Denggan na kumamon ri. Agina nakakit di. Sabalin ti madmadlaw ko iti bagim. Ha? Kaslaki mo tong ka. Saan mat? Kimutong ka monre. Awan ka diti marikrik nam iti bagim? Awan mat, Anaya. Sigurado ka? Wen, saan nakapakadanagan? Okay aklaeng. Okay nga Rod. Basta diya kaya't ngagtrabaho ka manan ijay bar, ha? Agtalinaid ka laangan dito'y balay. Anaya? Bay am asyak ti agurnong para iti masakbayan ta. Nakasingsingpet ka, Anaya. Love na love ka unay. Love na love ka mat, Monre. Sige, inta nga rudan ijay kusina, tamangantan. Sumarunukan ton tain na kun aggaongwan. Nobya ko ni Anaya.
Kasla kayat ko nga arakupen, ken agkan. Lablabanak tiriknak. Tares respetwak ni Anaya. Uray may sa abalay ti ayan mi. Respetwak lata. Intun agasawa kamin. Isuntun ti panangagak ko kenkwana. Iso amasapol makaunungak. Tapno matulungak ni Anaya. Siyak ti lalaki. Iso asyak kumaa ti rumbang nga agtrabaho. Ken agurnong. Iso asori Anaya. Ngamjak sa kabailan nga aramidan ti ipapaaramid mo. Masapol nga agtrabaho ak. Taawan meten apulos ti kwartak. Ay, istorbo mo't iti panaturog na dyan. Tika na kak. Hello, Rukaw. Hello, ulitag bali ko. Kumusta dita? Ala, kastoya, makabanog ka na kan. Madama, ti sibukaw. Mala. Ano sa mo nulitag? Tapnat adalumang to dagiti mula. Wen ka na kan. Naglawa ti sibsibugak. Nagdadakkel na nga runay. Mayat tigas ta ulitag. Tapnadolat na ti maapit. At tanto manan kwartam na makaapit ka. Amo mong daramida, minton agapit ka manan, ha? Wen, Rukaw. Ay, awan man nga roden ti kwartak ka na kan. Anya? Naibo sa dagosan? Adumit nga ro ti paggastusak. Kastoy gayam no umado ti kwartam. Umadumit ti paggastusan. Anya? Kasapulak mo nga mintyag relax ka na kan. Tamaburyungak dito. Awan kan kadwa ka na kan. Bayam, tay pabulot kung tukon ka titarakan kong aso. Tapnadakat ka tuwam dita. Ay, tao ti kayat ko. Isaw ti kayat ko akadwa. Saan nga aso ka na kan? Tapno adamit kasarsarita. Makaawat iti sao titarakan kong aso ulitag. Mabalin mo to kasarita. Sige, bye. Sige, bye ka na kan. Ay, nagrigat talaga ti agmaymay sa. Awan ka istorya. Awan ka ininaw. Awan ka lang ko amangan. Ken awan ka tulungak ka dagiti trabaho dito. Ay, niwibiling kuma. Awan mo't. Di mo't agparparik ng lagay ababay. Malagip ko kayam ni Samway. Kumusta nga tan? Ayan na nga tan. Ken asino nga ta talaga aya tinang padukot kinkwana. O anya, naawatan nyo dagiti imbagak kada kayo, mami? Wen, Angeli, iso nalaang taamangan no agungat manan ni Rocco. No maamuan na ti aramidag. Awan karbangan na amangungat kada kayo, mami. Ibagayo noong tan na kayo. Tasyak ti sumango kan kuana. Ha? Asino kumaday di amang Rocco amangungat-ungat kada kayo? Awan karbangan na. Angeli. Amo yun ti aramidan nyo inton sa maruno. Da kayon mismo ti mangkolekta iti kwarta ti negosyo yo. Saanan amapan iti bangko. Da kayon ti agdirekta mangala iti kwarta, ta kwartayo met dayjay. Oh. Ni Rocco ti pampanunutak, Angeli. Sigurado ang makapungtot mananday jay. Awan karbangan na nga agpungto, tawan bibiyang na iti kwartayo, mami. Saan na akwarta dagi jay? Angeli. Katno pasakitan na kayo, papanawan yon. Anya. Oh, saan ang mabalin? Apay ket dinasaan. Saan nyo akap-kapin ano da di amang Rocco? Kunamlan asinon akaturayan iti mansyon. Di na mo ti pagluglugaran na. Sinaan nyo kit din. Saan nga rod ang mabalin, Angeli?
Sana kaskarina nga aramidek dayta nga ibagbagam. No addaguram ken ni Roko, di nakiraman iti dayta. Dayta kat ti Jack kayat kada kayo, mami. Iparo pa yung launay kanyak anapat patagday di amang Roko ngam siyak nga anak yo. Iha, agpada ti panangipateg ko kada kayo ken ni Roko. Mamin, ano ka di nga ibagak daytaken ka? Mamin ano kadimat nga ibagak ajak marik na ti pamatag yung kanyak taim-imutan dak. Ha? Nga mala, di ako nagsaupay. Sapay lang kumata maamiris yung dagiti bagbagak kada kayo. Aklo nak mami, nadagsan ti darak kan ni Mang Roko. Tamanipod dimtang iti biyagyo. Inagaw na amin nga atensyon kan pamatag yung kanyak nga anak mo. Agawid akman pa'y panyangay, nawaw. Nalpas kumot amin na trabaho. Sumurutak man, Malyong. Ay, nawaw. Talaga ano mabalin. Di mo kaya ti maisina kanya-kanya. Ay, nawaw. Ako Ay, nawaw. Aklunem ka ding panyang. Maikawa ka no di nagmakita iti may sangar daw anya. basta sumurutak. Kaya't kumutagaliwaksay, Malyong. Sige nga Rod. Ingkag pakadan kinirukaw. Awan damadam Ariela ken Angeli ita apagpakadaan ta. Alan, ibagam amabibiit talaang ay nawaw. Sige, Malyong. Uray ta day off kumut ita. Palubusan nakmat siguro ni Rocco. Mala, inka nga rudahin. Agpakada ka pa niya ngay nawaw. Sige, Malyong. Ay, nawaw. Makadlawak ah. Oh? Addan sa matlimad a panaggusto ni Panyang kanyak. Apay ngay, akayat na ti sumurot iti panagawid ko iti balay may ay nawaw. Ngam, anya da ito yan na mapampanunod ka ay nawaw. Ay, pakawanan nakapaw, no palso ti atap ka. Angam, awan mo't kididakas na, no bilang laeng ay nawaw. Napanan dagiti dua a babaunan, Rocco. Remuardamat. Day off ni Bakit Panyang. Nagpakadamat ni Malyong agawid. Anya, ha, sursurando a talaga dagijay adwa. Kaya't na kayo, nagapuan nyo ka ni Angeli, Ariela. Kwa, sinarungkaran mila ang dagiti negosyo ta, sweetie pie. Okay nga ron. Siyak matarumuar ng madamdam. Ha, papanam, sumurot akmat. O sige, magagat ka lagi di amag na. Sumurot ka. Mapana ka di San Berting. Ha, saanan, masadutak amag na. Nagadayo ijay, mauyos tipigsak amag na. Makamu ka, Ariela. Basta mapanak ijay, kay naksarungkaran ni Ulitag Baliko. Siguro, no addan ni Papak, sana kastoy ti mapaspasama kanya kita. Adda ako mapailangan iti mansyon nga gingga ita. Apay nga taakas da mamakan manang Angeli. Saan da ka kay kayat? Naimbaglakit din. Taadadaan naya. Tatamalyong kananapan niyang amang ipatpatag kanyak. Saan ko idakap kabakyan? Ngam, nakasingisingpet da kanyak. Monrey. Nakaluto kami kan ni Tatam Amalyong. Mangantayon, tasa kami to agsubli iji mansyon. Agyaman na kiti kinasaya at yung kanyak na napanyang. Agluluha ka, Monrey. Malagip ko lang amin day di papa, nanapanyang. Nakasingsing patunay. Ngam no apay a pinatay da. Kat awan mo't basol na. Kan aging gaita.
Saan pa imot anatiliw tinang patay kin ni Papa? No kayat mo. Kuyo ganda kanto amapan iti police station anak kaiblateran ti kaso day di papam. Taintay suknalan ti kaso na. Kayat mo? Mabalin ayan, nanapanyang? Wen apay kit din asaan. Mabalain, basta sumurot ka. Taamam ti masignan iti daytoy. Sige, nanapanyang. Kaano ngay amapan tayo? Inton addawayami ken ni tatam amalyong barok. Mala, umay kan tamangan tayon. Agur uray ang datatam amalyong ijay kusina da. Kumusta, ulitay? Kastoy lata, kanakan. Ulila lata. Tawan mo't kadkadwak dito. May mayat matlang ti kasta, ulitag baliko. Tawan ti kapapam. May mayatag may maysa. Wen nagliday mo't nga raw kanakan. Aganos ka, ulitag. Wen gayam. Adamanen nagatang ko adaga. Siganto matlang ti mang sukay iti dayjay. Asidag matlang dito. Anya, no kasta, manayunan man ti trabaho, kanakan. Wen, ulitag. Talaga kasta. Di ka madanagan ta manayunan mat ti kwartam. Ay, anya man ti maimula ikay. Kasmut lang kadagiti inmulam dito'y ulitag. Di ka madanagan. Ayabak to ni Malyong tayo ti kaduam amang dalos iti dayja alote, tanang sa magunay. Naiputputong mo't lang amin dayja. Ibagam, takadwain naktupay nga agmula, kanakan. Ay, sana mabalin. Siganto lang ang tagmula, ulitag baliko. Para manong, dito yakon. At titibayad ko, manong. Ala, sabay ko matasan nga intrang ka ni Anaya tiri daw idionag. Tapno saan na amadlaw ti isa sangpit ko. Amangan no kagura nak. Gapo iti pa naglibas ko arimwar ana pa nagtrabaho. Ha? Ala, nakalaki ti unag. Kapilitan ngagtuktukak. Anaya? 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 Ay, pasensyakan, Anaya. Sumrakan mo rin. Itrangkam tiridaw. Ala, gimuran sa matan ni Anaya. Anya pa'y ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, bayat ti panagdalos ni Maryong iti silid dagi ni Panyang. Nakita na dagiti agduduma a reseta. Kat dinamag na no akin agas kadagiti nagduduma a reseta. Kat nakuna ti baket ako kuha na daytoy. Kat iti panagawid ni Maryong, simurot ni Panyang tapno sa rungkarandan ni Monray. Iti may sangal daw, rimwar ni Monray asaan ang nagpakada kini Anaya. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Ha? Ala, nakalaki ti unag. Kapilitan ngagtuktukak. Anaya? 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 Pasensyakan, Anaya. Ala, sumrakan mo rin. Itrangkam tiridaw. Ala, gimuran sa matan ni Anaya. Surutak ni Anaya iti silid na. Agsorry akan ko, Ana. Anaya, sorry. Monray, inawagak ni Flora. Isu tinakamwak asimrak ka ijebar. Pakawanan na ko, Anaya. Maiparit kan ka ti agpuyat kan agbanog. Kasta timbaga ti doktor mo iti. Saan?
Kan delikado ter aramidem. Agmay may sakang agawid iti dis oras ti rabi. Di mo't imbagak kan kaadikan ag trabaho. Tasya kun ti makaamo iti amin. Pakawanan na ko maanaya. Jak maaramid ti ibagbagam. Anya? Jak ka ba ilan nabuyaan asikalaang tagtrabaho? Jak kayat nga awan ti maaramidak para iti masakbayan ta. Ay ayatan ka unay, anaya. Kati kayat ko. Matulungan ka. Masapol ang masukatan ti inalada nga urnong ko. Ibagak ti agpaisukan ka. Mabainak unay kan ka. Siyak ti lalaki. Rumbang lakuma asyak ti agtrabaho. No pa'y agayan ayat tapay laeng. Kaya't kun nga ipakita akabailan ka abiyagan. Kanda kiti agbalinto nga anak ta. Munre. Isu please. Agpakpakasi akanaya. Di na ko maparitan ng agtrabaho. Di na ko malapdan. Tapakaragsak akter aramidag anaya. Please. Munre. Please, anaya. Saan mat anarigat ti trabaho? Tagkantaak matlaang. Please, anaya. Palubusan na kuma. Ti salunat mo ti pampanunutak, Munre. Napatag ka unay kanyak. Iso ano mabalin? Diyak kayat ngagsakit ka. Diyak mat bye-bye antibagik, anaya. Please. Di na kumamot ten lapdan, anaya. Okay. Bye. Rumarak. Takuyoganak ti katrabahwak. Adda kano pa'y sa bali abar apang isarkan na kanyak. Agrubat akon. Kayat ko dayjay. Kalpasan ti panagkantak iti sigod abar apag trabahwak. Adda pa'y sa bali abar apag kantaak. Kayat ko tapno makaurnongak adagos. Diakon ibagbagakin ni anaya. Ta sigurado asa anak manen ang palubusan. Makamuditan. Kaya't kunti makaurnong. Tapno may kasar kumatan ni anaya. Inalamat nga minimanang Angeli ti urnong ko. Iso akapilitan ngagtrabaho ak. Maragsakan ak. Taduan abar ti pagkantaak. Dumakkel ton ti sweldok. Makaurnong ak ton adagos. Balut. Balut. Ay, balut. Nagado ti agatang iti balut dita. Balut. Mano nga tamat ti kita dahi tangaglaklako iti balot. Balut. Asit gakman, tagdamagakan ko na. Numayat ti kita, padasak mat ti aglako iti balot. Balut. Agdamagak tagpatulongak iti dahi tangaglaklako. Ay nawaw, no talaga kayat na tagtrabaho, palubusa manakaw. Nagpakpakaasi nga rod ang palubusak ka nung agtrabaho, tatang. Maawatak ni Munre anak kaw. Mabainday ta ay nawaw. Nang runakit agayan ayat kayawn. Uray kas daw. Amo na mo't apanunutan ti para iti masakbayan nyo anak kaw ay nawaw. Tatang. Di mo lapdan iti kayat nang aramidan. Ta amangan no masakitan wenno gumura ay nawaw. Ay wenno saan? Amangan no ay ayan na ti bagina. Kayat namat nga ipakita. Wenno ipanagnag akabalan na latamot tagtrabaho nga oray kasta ti kinatao na ay nawaw. Wan nga rod, tatang. Kasta mo tinadlaw ko kan ko na. At daw mo't ilumlumang na apride na. Ay nawaw, gagangay na anak kaw. Kaya't namat agpakitang gilas ken ka Ay nawaw, iso apalugod am latan iti kayat nang aramidan.
Oh, adtoy. Nagpaduplicate ang ititulbak mo. Tauray marabian ka ang sumangpat. Lukatam tulatan tiri daw. Agyamanak, anaya. Kasta kumamat laang tikid dawagkan ka. Tapno saan ka ama disturbo iti pan naturog mo. No kas di asumang puetak nga agapo ije bar. Ngam pang-asim mo nre ha. Agawid ka kumaiti husto nga oras. Ha? Maiparitag puyat kan ka. Laglagi pamday ta. Anaya? Nagkinaawatan ta ka di. Oh, sumumbat ka amon re. Nagkinaawatan ta ka di. Wen, anaya? Balut! Balut Yudita! Balut! Sorry, anaya. No sa anak nga itong paliti saritaan ta. Makonsensya ak. Tagilim-limad ak kini anaya. Balut! Balut Yudita! Mabalin. Diyak kaya tagulbut kan ko ana. Nang runakat ay ayatak unay. Sorry talaga. Kaya't kaatulungan anaya. Isungar aramidak ti kastoy. Agkanta kiti rabi. Kalpasan na. Paglako akmat iti balot iti aldaw. Balot! Makatulong akon kini anaya nga agurnong para iti masakbayan mi. Basta lalaingak taglako. Kan oray ti panagkantak. Lalaingak mat. Balot! Balot! Mariknak ti banog ko. Tawan magturturog kon. Kan kasla naglakaak mat na mabanog. Ngam kabailak ta ito'y. Wen masapol alabanak ta ito'y amarigrignak. Agtrabaho aklat ta. Aginggat kabailak. Balot! Balot! Oh, Angeli, nakalagip ka mat. Wen Diana, umayak agbayad iti utang ko. Sumrak ka? Mabitlang. Kasla, di makalbas iti tiyan mo? Hawen, Angeli, masikuga? Anya? Agliman abulan to'y sikug ko. Ha? No kasta? Wen, Angeli, sigod na masikugak, edi nagamam mo kami kanimuan, Ray. Anya? Sorry, no nagilimadakan ka, friend. Sorry, no dandani inaramat ko apanakip butas ti kabsat mo. Diana? Sorry talaga, Angeli. Kwa? Awanan day chay. Di mon panunutan, friend. Awan anyaman na. Kan may sa, pinagtalaw min ijay mansyon day amon re. Ha? Ayan na nga rudan. Sigun iti damag ko, agigan kano iti balay ti may sa kadag iti babaunan mi. Anya? Ngam, bye-bye amon day amon re. No kayat mo, isa pulan kalangan iti sabali a jowam. Ha? Saanan, Angeli? Thanks laangan. Aklo naklaangan, akastoy ti kasasaad ko. Ha? Ni, nanapanyang, da kayo matgayam? Mabalinta ka di tagsarita, Barok. Ay, wan ngam, rumarak no madamdam Ala, sumrak ka na. Agyamanak, uray mabiit laang. Ang papanam, Basta, adda papanak nana. agmay-may saka ka day.
Wen, tarimwaran ni Anaya. Napanan nagtrabaho? Ay, agtugaw ka, nana. Ay, agyaman Barok. Kat kumusta kan ngay? Damag ko ang nagsubli ka kanumanan ijibar. Wen, nana Panyang. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Saan, nana? Apay, di mo kaya tagtuloy nga agada, Barok? Ha? Awan kwartak, nana Panyang. Kwa, addaam mo kapag kidawan ta iti tulong para iti panagadal mo. Nulakit di ta kayat mo, kuyugan ka iti bagbaga ka makatulong kan ka. Kwa, kaya't ko pa itag trabaho, nana. Tapno makaurnungak. Makauray ti trabaho, Barok. May mayat mutlaeng ano ituloy mo ti panagadal mo. Tapno, Basta agtrabaho akpay laeng. Isuday tati pampanunutak ita, nana Panyang. No agadalak. Kaanon tupay ngay ang makaurnungak. Mala, pagsaritaan minto kini Anaya ti may papan iti dayta, nana. ha? Agyaman aklaangan iti tulong yun, nana. Ngamno ita. Saan ko pa'y ama desisyonan dayta? Munre. Agyaman ha, nana Panyang. Amok ngay saksakit nak. Kas itinakunakon. Jak pa'y lama desisyonan dayta abanag, nana Panyang. Napanan manenday jay amalyong. Pinaon ko dyan San Berting Ariela. Napan na tinulungan ni ulit agbali kong agdalos iti taga anagatang ko. Anya, gimatang ka manen iti daga? Wen, Ariela. Apay adi mo man lain nyo manmet nga imo na kanyak. Saan ka mat maapektaran kat Ariela? Yuman kuman mo no saan. Tawan ti tumpora parikot. Takwartak matinggatang ko iti dadya taga. Ha, No ti amom kat kwartam tinaramat iti dayjay saan? Kwartak. Roko. Di mo ko mapanunutan na managing bubuko dag. Kayan pasensyakan. No jak na yuman adagos kan ka. Ay hindi ka madanagan. Tadwatan to ang mairanod iti dayjay. Tanoan niya ti kukwak. Kukwam. Katnoan niya ti kukwam. Kukwak mat Ariela. Anya ti ipamulam ijay, Roko. Kasi ti sigod natang matlaeng. Noan niya ti inmula ni ulit agbali ko iti imuna anagatang ko. Iso matlaeng ti maimula ijay. Natang matlaeng, Ariela. Ay, nawaw. Nagpuskol ti ruot di tawi. Nalawa pa'y laeng ti dalusan mi kindi balikaw. Mangalan! Ay, nawaw! Apay nga ron ta makawit ka nga gayab nga balikaw ay, nawaw. Wala! Tadayta, ti pagalistuam. Ti mangan. Basta lamot alisto ka. Ay, nawaw. Nasakit samot tinakam mo ang nagluto balikaw ay, nawaw. Umay kakit din! Manganin! Nakadungam mo. Mangan kan! Tagtrabaho ka mutla sagos. Ay, nawaw. Di nagpagpalpainain. Ay, sanayin! Kanon po pa ang malpas ni trabaho nga. Nagpalpa ka pa'y lahat. Sige nga raw. Basta duwatang agtrabaho balikaw ay, nawaw. Uray si ka. Di ka mat agpalpalpa duwatang agtrabaho. Sika, ti agdalaw. Tasak, ti paralutaw. Ay, sana mabalay na, nawaw. Si kaya ti mang suswildo kanya kay, nawaw. Nugitaw. Siyak, ti bus mo. Ta teritoryok na itaw. Ala, agtrabaho kan. Tapno malpas. Agawid kamit lang ka no. Intun malang. Kuna, ti ka na ka. Anya? Saan nga umyan ijikal kan lapa mo balikaw? Ay, saan? Saan akayap ni Rukaw nga umyan ka itay? Agpatinggala ka no dito, tiyan niniwan mo. Di kan umalataw iti ayan ti kalakalapawaw. Nawatam! Madam Ariela, Papanam, Panyang. kwa, inak ko maagpa-doktor, madam. Ha! Saan man natila ipampambar mo?
Anya kumati ipadoktor mo, kat nakasarsaran ta kamat. Madam, Kasapulak ti pruweba amapan kaag padoktor panyang. Adda maipakitam a pruweba. Anya pa'y ti sumaruno a mapasama. Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Poliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.